بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی تماشاوانا معلومه ایرو شش شباط ایرو سالوگریا دپرما مزنه شش شباط ساعت 4:17 دا سال 2023 دا مرکز قهرمان مراش اما 11 ولایت 32 نافچه یعنی ایلچه و 311 حب گند تأثیر کرد. لبلگه جی سوریه، لبنان، عراق، اسرائیل، اردن، ایران و لمصر تأثیر کرد. وانه دنه پرنای بیرامن فقط لسوریه جی 9,000 انسان مرند و دپرمه ده. ارده جدا. نها لترکیه باجاره که کتون بره قهرمان مراش، حاتای، عثمانیه، ادیامان، دیارباکر، شانلورفا، گازیانتپ، کیلیس، آدانا، مالاتیا و الازو. خدای تعالی نینه سر نیار مروشی. دوی دپرمه دا لگوری رسمی رقمه 50,000 زیادتر 50,906 حب انسان برنه 107,204 حب جی بریندار بونه 500,000 زیادتر بنا خرابونه 130,000 زیادتر بنا جی هندک خسار دیتنا اوا بنا مج اوا بدره پشت من اوا دسم سره خسار وسا خسار دیتنا هاتو کنترل کن گوتن هندک خسار لیه 2 میلیون انسان پریشان بون لسوقاق امان و 5 میلیون انسان جی خدا گشکرن اولگوری کمیسیونا مجلس کلسر توپن خبر دان 149 میلیارد دلار جی zarar بیه. پکی وی فلاکت چما چه بون؟ به فلاکت هم گردای به قدر وان نکن. قدر تشتکی آیریه اویا تشتکی آیریه. حتی رسول الله علیه السلام صحابی را دبه دوا خو ساغلام گرده هی توکل بکب خدا را. چما ویا چی بو؟ هنک متعید ساغلام شخولین ساغلام دشخولن و از باور مش انا پیداش به ساغلام بشخولن حلال بجوارا نانوان آباوان پریوان افیت بجوارا اما مالسف هنک متعید چی من تو دزین دمر دزین و ما پیس خسنه که قلونی وی ساغلام چه نکرن جی کوی سه قات بکرن 5 قات هنکه دیجی پره کار کم وسایره و اوا فلاکت چی بون آت بخواره نها دنیز داد مها اوجاق دا ژاپنیا دپرم چی بود دپرمی که ژاپنیا چه دبن جبر پر مستر دپرمن 7.6 شدت آوی بود دپرم چی بود 11 انسان مرن گله کی جارا گواک لو داره دپرم چه دبه شو انسان نوا جی خوش دنن چکی بینای وان ساغلمن لگوری نه ده شدت دپرم بینای چه کن تابی شدتا 4 5 6 7 zarar nade binaya wan. Kavak amji binaya sağlam çekin ve çiki nebe. Hayca çaye deve depremeden meçidi Xuday Teala kemasiya millete ne de kemasiya devlet ne de millet acib alikari kirin. Her tişti ama çuvara aklı ve yardım kirin mesela. Devlet yardım kirin. Fakat seroja avvel ملت جی از بارم دولت جی لف شاش مابون کدا هرن اوقا ولایت اوقا نافچه اوقا گند حتی انک ولایت تبون چخو رید تنبو خلطه که با ودره رید آئی خرابو بون بچارن ودره درسته روژا پریشانی که پر مزم بود اما پشتیوی کنترل هات کرنه به هر آوای انسان ودره بون
Xweda kemasiya milletê nede. Mesela vî gundê ku zana lê me gundekî piçûk e, maddî yardım kirin, eşya top kirin, şandin, da kamyonê mezin jî êzinga şandin ciyê depremê gotin biraxene bişev agirpêxin xulberê germ bikin yani. Ez jî piştî hemen hemen 15 roja ez çûm Adıyamanê. Xwedê nêne serê bavkuştê merva ê ewil ku çûbûn pir zêde eziyet dîtibûn. Cenaza ji binê enqaza derxistibûn, cenaza şûştibûn, cenaza defin kiribûn. Yani belki royê saetek ê ewil ranezabûn xweşik. Ji xwe ciya razanê ji tineviye Alman dera li dolmîş o sermakî wisa bakî wisa serma gelek ez bawerim gelek ê binê enqazê belkî ji serma jî miribin. Waja însana, waja sebiya xweda nêne serê ti kesî. Heva ku em çûn îdî durum xweş bûbû, îdî binê enqaza da cenaze nemabûn, cenazeyek em ê bişûn tunebûn, cenazeyek em ê defin kin tunebûn. Her timamê dewlet bi her awayî li wê derê bû, millet bi her awayî li wê derê bû, nan didan, belediyê li wê derê bûn vesaire. Me çi dikir? Her hinek em diyanet olarak çûbûn, emrê diyanetê, her hinek kurum îşê wan ayrı bû, îşê me jî em çûbûn, me çadira ava dikir ji wan raktê da bimînin. Me camiya yani çadira camî çêdikir, camiya işte mekteb, Kur'an kursu vesaire. O cana jî me eşya bar dikir, me eşya datanî. Efendime xwe cana jî em çûn nava çadira me ji wan re wez dide. Yani felaketekî wisa mezin bû, hinekî merivê me xweda ji wan razî be, li min geriyan ku li wê derê bûm. Gotin îbana xwe ji me re bişîne, em ê ji terankî pera ser hesabê te bişînin derxe ji bankayê û li wan depremzeda belav bike. Min got xweda ji wan razî be û înşallah xweda xêra we qebûl kiriye ez ê pere ji kul bişînim yani. Ticikê salam neme banka dayî xerabûne. Vê paşê seher bankakî wisa dolmuşê da çêkiribûn, ji vir û belkî çiqa diket sirayê îşê xwe biya dîtin meselanê. Îca ev der dunya ye. Ev der dunya ye, li dunyayê alîkariya hev meriv dike. Hiç insaniyet li dunyayê neqediya di rojê wa de. Feqat maalesef hêjî hinek însanê me xerab, qeleş di rojê wiha da ku betanî degerayê baqunût ketkin, 5 baqunût, efendime xwe re bin terlik baqunût ketkin, 10 baqunût, hebekî nan dikin, 20 baqunût vesaire. Van xeraba hene heta qîmetê jî hebin em van xeraba nenerin. Ê ku dizî jî dikirin belkî hebûn. Yani wehşetê ji bîr hatikin, ew jî dibêj me re firset kiye em diziyê bikin. Niha yani di tişta bêjim gelek mînak hene li wê derê ku me re diçû binê hinekî çadira me re nikarbû xeber dana. Îdî dev me re dadgirtinê ji wê eziyeta wan ku te nerî şexsekî tenê filitiye dibê tev çi ye, dê çi ye, bav çi ye, jin çi ye, kur çi ye, qîz çi ye, tevek çi ye, ew jî birîndar maye. Wê ji wê peyda çi bike nebeyliye. Yani zilamekî em çûn binê çadirê me pêra xeber da ku hoca ez mamoste me öğretmenim, got pîreka min öğretmen e. Got me xanîkî 5 oda ji xwe re kirî, me texsîkî mukemmel ji xwe re kirî, me eşya xwe tevê lûks anî xistê, sebîkî me heye me oda wî muezzem çêkir, me got îro peyda em ji xwe re bigerin. Hani Xwedê dibe ya Bismillahirrahmanirrahim ve mekerû ve mekerallah vallahu xeyrul makirin. Hûn plana çê dikin, plana çê ama Xwedê gav bixwaze plana xera dike. Xweda planê wan xera kir. Got hoca got yek deqekê da di 40 saniye 45 saniye tamam çû hinkî binayê li piya mabûn tenê însan jî xelas bûbûn çûndina hindir dahî qedexe bû yasa bû gotibû gerek kes neçe. Got Xwedê hoca binayê kelekê jî ket ereba me ket binê çû. Eşya me tev dûr da ma, em nikarin tiştek jî bîn, em îro di vir da sira dane, di çadira dane, em dikevin sira nan, sira avê, sira tuwaletê, sira banyoyê vesaire. Hadi em zanin ev felaket şükür hat.
ام زانش کر هات جربه ما هات سبیه ما بچوچکت به بابا ازیدی عاج بومم هر مالی اجل سبیه خورا بجم چه نها امیجا ویا باغلانتیا ویا و آخرت بابا چه کن اف در دنیای خلق عالی مروا رجا معشر کسنا عالی مروا خدای تعالی قرآن کریم داد بگی بسم الله الرحمن الرحیم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه رجا محشر دبي كسي قبول ناكه رجا محشر دي أولاد خو قبول ناكه هر كس دكبه عتريا خو چكي برا صلاة آواكرنه و هر كس جاوي برجور الرحمة رب عالمه كسي قبول ناكه ام في دبرمه ام جي درسكي بسينن ام جي آخرتا خورا خوشك عبادت كي بكن قنب الآخرتي برا حساب كتاب ما رحت بيك ايد ديا ام جي دبرمه درسكي بسينن ام لجابونيا بنرن بنايا وشاوة چتكن ام جي بنايا خوا چكن والله خدا في حقيقة بولناك ايكو متعيتي كريا بسختا كاري ايكو ميماري كريا بسختا كاري او بلديه باشخانه کو راپور دایه کو ته ساغلمه یک چونه کنترل یا پی دنتیم خدای تعالی حساب وانا تک تک بپرسه نتیجه امر انسان 40 سال 50 سال 6 سال hadi biraz 3 سال به خوش چلی برجور انسان تکبه ایندی یا تانسیون چدبه یا شکر چدبه یا قلب چدبه یا پروستات چدبه وسایره نی اف دنیا در باس بیانی ما کوخه کی شتوتکی خورا چکر ام ساغلم چکم برات او کوخه مفسد تکادا نکبه ما آخر کیش حیوان خورا پزی خورا دواره خورا چکر ام ساغلم چکن ما بینای کیش خور چکر ام ساغلم چکن برا ساغلم به مثلا و ام ربی خود تجاری جبیرا نکن و وکاک هناك دبیجن قدر نبی اوه اما تدبیر اخو بسینن همه باغلامش ربی عالمه بکن هذا جاء اف دبران بني تشيبو حقا الدولات تركيا 11 ولايات 30 حب نافشه 311 حب جند كاتم بري جاي دبرما محشر قيامته خدات القرآن كم بيجيك بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها دبي قواكو بحثا ويت دبرمت كده دبرما كو الدنيا تاب خراب وبعثا ويت كما تدور او چاق هیف جی خراد به استیک جی خراد تن خاری روجی دچه تمامی گزگانا دچن یعنی تشتكي فلاكتك پر مزنو چه و خدای تعالی تك حسابش ما بپرسه بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره کسی بقدر ذره کی جی خیر کربه بجه مکافات خو گناه کربه جی بجه گناه خو بوش ناچه هشي خو ام بدن سري خو اجا دبي دبرمدا اكو رحمت كنا خدای تعالی رحمه خلوان بك خدای تعالی منطقه فضلا شهيدا ام باورن کی كنت فضلا شهيدا دانه و یک بریندار خلاص بونه تکرار ربي عالمش فخر جوانا بشینه یک مادی قایبان چی بیا ربي عالمش خزینه خو مادیات جوانا بشینه و ربي عالم بك ام جوانا درسکی درخ وانت بمين عند خير وخشيدا وانت تمام امانتي خدا